kagok. Suhut. Nih patuh pergi jak penambuh buang-buang saja nih. Ini pasti bingung ya. Tumben ngigal drama nih. Tumben ngigal drama di gedung. Biasanya Lapangan gedung terbuka nih. Celuluk dini pesu, drama dini pesu. Yang ada alas celuluknya mekejang di keramik aja nih. Nah, mengirit. Karena situasi. Gara-gara pandemi. Corona. Tawang sih pandemi. Nih, pandemi kan liwat begini gumi internasional. Kalengan mendemi kayak nih. Corona di mendemi. Menemaruh pandemi. Tapi sebenarnya dia harus bersyukur dengan acara seperti ini. PKB ngadang drama gong. Suksema panitia PKB dua. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Yang jani begini ada drama, kira-kira ada kan ngalih? Ada ngalih. Yang pas ngalih makejang bawa dalam puri pemainnya. Tapi sing genggen. Jak suksemo dan malih pidan ya wendan acara malih ngalih drama Cara ngalih hubungi tiang topok www.com.suge.ngaligai. Di ngalihe gratis, dimulihe bayar. Oh yan ada tunas. Yan sing ada tagihang ibu nih. Oh kuda. Nah biasa. Pidan sekonden corona. Oh kan konden corona pada biasa bayar. Oh kuda. 1 juta, 1,5 per orang. Jani? Angwang. Apabila Dinas Kebudayaan Raga ngelah udah ngigal ke beneman. Pidan 1,5, 1 juta per orang. Jani? 3 juta per orang. Ngeliunan terhati lengah. Amburu ibu Diana. Kabut sing dadi yani Raga dadi pergina Bali dadi seniman Bali deng orang pipit Banten tunas. Banten. Ingat ngai Banten, ingat kene widi, ingat magamu indu, ingat tang ale drama. Untuk kan. Apa Banten? Hah? Apa Banten? Pejati daksino talu habungkul. Kalau bengu. Adi bengu. Nyo habungkul berak. Misi bahasa gemal maong. Adi jelek-jelek saja. Bodi 3 bulan tanding itu. Kanggo gitu deh. Sing misi pes bolong duang kepeng sama barak. Berakat. Sing tidur nih misi amplop. Amplop berapa deh? Sesari. Sedikitnya 100.000. Sedikitnya 100.000. Yen sing man sesari. Kangwang sesantun. Sedikit setengah tunas. Yen icina sama. Satak tunas. Yen icina 500. 1 juta tunas. Adi menekan. Naik turun tensi bisa naik turun. Panas tubuh, marah suhu nih 36, 37 gitu makanya marah. Yen sing man sesantun. Cai sai kangwang sesayut. Sedikit man uyut bubungut gini. Tapi pas drama gong dumogi lais. Sice sarang sami ngiring tepuk tangan pengyak man lais drama. Pasti lais. Pangabulane peng sasur gigal caro pido-pido. Terus gigal. Penabuhin nih den aja. Nih kan besisan penabuhin. Nih nu muda-muda nih kan tukang kece. Tukang kece, tukang jublak bensi. Tuh lingsir. Tuh besisan kerupuk penabuhin. Panaknya ada. Jadi panak-panaknya penabuh. Semua penabuh duwe bayar tepuk tangan buat penabuh di tiang. Penabuh sing lagai betawango bergino ke ini masih gamal gajrot karena cang jaruh padahal cang sing hobi nih gitu. Masuk sing hobi itu kengken? Sing demen. Pantas sih sing lakuranan. Jijik. Yen nepokin? Jorok. Yen bang? Aduh. Tanggal drama sing ada ngalih hulian muluk-muluk. Tanggal cang oren celuluk maru pesu dini masih. Oh. Rajo dini pesu. Cang masih dini. Satu panggung. Akal di bencangkal berurusannya kita dan sakal sing kayang jani sing ngalih kuranan. Sing man ngalih kuranan cang. Jomblo kayang jani bos seket pat umur. Adi bisa jomblo kan unduk kita. Memen cang besnya lamis. Nih apa kuranan sing setuju tuh kuranan sing cocok ini. Memen jani sing laku-laku nunasi coba. Memen cang. Dan bagi cang setuju tuh. Gitu. Karena kenapa orang tua memberikan seperti itu? Karena orang tua pingin punya menantu yang baik.
sangkal cangoren yang cai janikal ngalih kurenan. Benar? Harus pilihin kurenan itu ada kenal langsung juang. Harus pelajari karakter seorang wanita. Oh. Tidak ada sarang sami penonton luar biasa tepuk tangan iki. Harus karakter. Ajak siu penonton. Tawangci karakter seorang wanita. Mencirikan karakter seorang wanita lihat dari cara berpakaian. Oh. Pakaiannya toleh. Apa tuh? Toleh pakaian yang paling mencirikan karakter wanita adalah BH-nya. BH? BH-nya toleh. Setiap nepukin nak lo jangan oleh BH sih jak. Sehingga berkenal toleh BH-nya. Yang berkenal toleh BH-nya. Oh berkenal toleh BH. Iya nado senak mau BH. Warna pink. Pink. Itu artinya wanita yang romantis. Oh. Dumugi penontonnya wendan warna pink niki. Romantis. Dia ke periksa cang besik-besik. Jangan tukang periksa BH jadi. Warna pink berarti romantis. Romantis. Iya nado warna merah. Yang ada pakai BH warna merah itu artinya wanita yang pemberani, berani bertanggung jawab akan keluarga. Ibu Sulasri pasti BH nih warna. Bertanggung jawabkan keluarga. Yang ada BH warna kuning. Warna kuning harus hati-hati. Patuh cara lampu traffic light harus hati-hati. Biasanya demen selingkuh biasanya. Oh, astung harus yang ada mau BH kuning gini. Yang ada mau BH warna putih. Warna putih juga harus hati-hati. Biasanya ke dewan-dewan bakal jeremangku bin pidan. Cocok. Oh, lais dari jeremangku Mansasari. Oh, jeremangku. Iya nada nak loh mau BH pojo warnan BH ini misi bintik-bintik selam. Apapun warna BH ini misi bintik-bintik warna hitam. De juang. Adik gitu. Tendak lo kumel ada nih. Sing teman ngubah BH. Pasti ibu ini gitu warna BH ini. Iya nada nak loh sing dain mau BH petang tengai lemah lihat. Semangan sing. Tengah sing. Petang sing. De juang. Adik gitu. Tendak lo stres ada nih. Stres-stresan. Weh. Kewasan ngalih kuranan. Sangkal toleh dari postur tubuh. Mungkin. Ya nado nak lo tundo ni bidok pejalan ngesrek de juang. Adik itu. De madan buaya ngangsal. Pajak caro siap tinggal kuranan. Seret ke telun bisa pegat sandal. Hitungang BH mengalan sing payu-payu cang jang ngalih duaso di sengnya cang sinto landa pukir sengnya. Njek duaso besik kalih cang. Apa? Perang bakat. Perang bakat. Beli apa jo bakat ben klik itu karena ngurusang tuh. Awak jani busing laku karena nasice cang sing jo ngurusang BH benurenji. Mengenap-kenap hitungan ji. Kalian tadi bener bin manian kan dibawa ngelaku renang, ngelap anak lu, anak pengarus keren gitu. Badannya belum. Encara bidan cang ayadan aloh mimi bapan cang awak mau popolani topok adan. Halo. Belenci ni? Belencanya tegah hilenju adan. Hitung ayadan. Aden cini lo? Ani lo belengkeng adan. Yang jani len ijo jama gay dauh macai. Oh. Ni lo putu setia di nanti mangsiani adan. Adi misi mangsiani. Banak mangsi selam ni nak lo selam mangsiani adan. Orang ganti ada nih. Unen bin mani ganti ada panak eme pang lebih keren. Nyen. Padang wati yang gue katanya. Sinyak keren tuh. Sinyak keren. Sinyak kira bisa gancang jadi tawang kia dan. Mungkin. Nilo putu Intan Purnama Dewi Sari. Bos lantang. Sang yang suratmu kewah nyatet ben bidan di Madin. Bos nilo putu Intan Purnama Dewi Sari jak singkat ngayadan pengaluhan jarak jang topok. Singkat kiki ajaran. Tuin. Nilo putu Intan Purnama Dewi Sari. Tuin. Putu Intan. Ya cuma jangan ngakuin tuin. Packing jangan deh. Ituin ada nih. Nilo putu Intan Purnama Dewi Sari disingkat. Tuin. Tuin singkat. Nah. Bapaknya singkat ngau deh. Ngen. Pak Tuin. Singkat. Meme nih. Mek Tuin. Dadong nih. Dong Tuin. Pekak nih. Pekak nih. Sing aja-ngajain cang jorok. Maksud? Pekaknya dia singkatnya pekak putuin. Yang tersingkat? Yang singkat kak. Sing dah disingkat. Yang disingkat. Siapa aja ini? Ini di kesirar namu. Satu. Oh nyatu nih. Ngomong lagi. Ado nih Dini. Ngiring. Gusti ngurah ulan daru. Kuala nyam-nyaman. Stres-stresan. Kopeng ini nak bo, meme ini bisa, meme ini bahasa Inggris. Bapak ini bangsa Cina. Apa kan? Mongol mo. Oh, mesti ngentut. Nih bo ciri.
Tuagungi kene Gusti ngurair aku milu. Megelem-geleman kene. Betul kan bolone jlemodonye. Ada cara kuluk dekat nih. Curah. Nyanci. Mencinyen. Adi sih. Ci maksudnya ci. Jumun itu. Nyanci. Tiang golek tuh. Tiang dopok. Oh, golek ya topok. Gusti ngurah Paling gila-gila halen sing ada ya dicuci. Ngoyong malu ditunabok. Langsung ngomong. Yang kelpesuna. Itu dan pungkat. Ngoyong ditunab. Urusan anak nyam-nyaman lo gitu. Si Ngoren saka nulung deh. Kedaten. Aja kene. Uyang-uyangan. Ci sing lagae ci. Ini nambung ngidang nak ngigel uyak cina. Ci sing lagae ci. Mau pincar gumie. Tawang cine. Nen. Rajone wayah titel nih. Engken. BA. Oh, sarjana muda deh. BA. Bongolane. Ci yang di kiri ngomong pirang, yang di kanan sih. Yang udah latihan berpikir. Biar ngidang aja kok. Nggak kasih talking. Latihan. Ane nang bocang hidup po. Pak De. Gusti ngurah bagus. Oh, Pak De granat. Jangan berpikir yang kekene rajo, adi awet apa minum ini? Wah, si sing nawang. Jang nu cenik. Oh. Pekak drama. Papan drama. Jang tucun drama. apa sih yang lekanan? Tidak. Bidan, kone lekan di kidu. Kone lekan? Meme aduh mitrain bidan. Ugan ci kone lekan nak beleng ke memen ci. Nah, niko bo. Neng ae beleng tetawan ci. Siro. Cang lah. Oh. Boroyot gini mah. Niki sisan kerupuk malah siki ge. Sisan kerupuk. Pade ben bidang ke dalam puri pade. Dong ngomong orang pade. Nyanan ke rumah mare danding orang pade. Niki jani Gusti ngurah bagus. Gusti ngurah bagus Wulandare. Bongolannya. Ada Umat jangan-jangan nih. Ingat nu main drama, Pak. Wah. Nek olas topok ngajak ngibur, Po. Ngajak golek. Cence kita medam maju mah. Dong ada pemain drama negak duit kali ini. Bangun pakai wah. Tawang dode. Dode sakit tawang. Oyong. Ampunang repot yang di belakang urusan nih. Nu kejayaan drama kayaknya. Apa dah? Nih pengadang makelo hidup apa raci? Oh makadang makelo hidup. Sangka lawet gini tawang ci apa minum? Apa minum? Makelo hidup.
Minum nih. Oh. Formalin asloki. Awet. Formalin. Formalin ngajak awet. Awet. Tapi ide dua gong Gusti ngurah mau kulas deh. Adi gitu. Oh ngulang-ngulang kuda mau kulas kan. Bungkung nih ratuh. Buaya. Cara belian cara limo cara jubal ngai-ngai. Mau blodotan kulitnya. Ada bos 90 umurnya kak. Kira-kira. Mode. Mode. Kuda. 80 sekian lah. Bong lakumpi. Nggih asung karo pangsuwe nyenang niki bapak tiang Mang Dawendan panglingsir drama. Amun bayang hidup kadang awak bangke ca sekeken. Iya. Nina tuwo boka. Irago nu nasi cang pang selamat irago. Radu curah. Nih, penting nih. Tapi tuh. Penting sana. Oh, melang bang ngejar. Besok betlah. Ayo dulu. Besok betlah. Lanang telang ajen ya. Bang Happy. Oke nih. Bersenang-senang. Mau teman-teman. Kualang yen benong abo sepang jelek kan yaji sang jana pipes. Ada senyum. Rayu ajen yange. Pang pesu pipes nih. Padut. Angin melali. Kalau ingat angin masker was melali. Wih, ngangon masker. Tetap angkat protokol kesehatan. Ngerti? Gini. Bang Kedo deh. Terus. Liunin lagi tuh. Ada tuh. Senyum. Bang Liunan boleh. Cara sugoriwo. Pasang KB. Ada pasang KB, pasang tape. Unas sugro. Pasang tape. Sugro ada pasang KB. Pasang KB lestari. Sap. Ini yang ngotang matol dasi di mana tawangki. Nah. Bangke. Singsan nawang pengunuh dike. Kengken sepang reramu disupani ketemu cai. Bang munyi. Bang munyi. Mirip rasa cening taen. Ngenah kang reraman cedingnya, ngenah kang nyaman ceding ada di karang. Taen. Nah. Kenapa nyalanang kewirian, nyalanang demen, sing taen ngenah kang nyaman cai. Apa napi niki adi jak bingung ya le. Bingung? Dia nggak ngerti. Ulo saya ngerti Ci. Wenta napi Ci. Keni kena jajan cikin panak bener. Napi wenta du. Kadang tiang ten duka Ci. Awenang tiang jagar gitu mana pacang nunas Cina. Kendan Ci. Kenapi niki tadi tuh. Kan ngerti ratu ke? Ngerti. Saya ngerti niki. Cuma emosi deh. Oh Ci sing nawang. Sing nawang. Ampun jadi pang nawang kengken rasa sakit taten bapak sido Cinawang gitu. Ampun mau cai-cai Ci. Kengken bener pedih. Mau kengken ngajai jauh. Sing dadi mencai-cai. Nah gedenan tuanan ini. Ora bagus kendono Ci nang ngedang jodoh ken banyak-banyakna. Ura bagus Kenapa bongolane. Ci? Ini Rana. Yen dot kurang nawang kengken sujati sakit aden. Aden Ci. Piro? Aden ceninge. Punapi? Gusti Ayu Wulandari punapi? Dot Cinawang. Nge punapi? Keplaiban bari raksasa. Wah! Plaiban raksasa Ci. Wah! Aduh! Woi. Kay jadu. Aden ya plaiban ke raksasa. Mana tu kay ijo? Kali Aden ya. Ijo kali. Ya, iya lah ku. Wah. Nih bos kenyang yang sedih Jangan Aden. pasang tiang aja. Lah curang bapa ngelapanak Aden ceninge. Sing sido bapa melaning mapan bapa subuh madan tua.
Jani nyat cening kengken. Ya yang sekali pun itu bawa saji bangke yang dijang. Baca ngetet uri yadi. Enten perangkat pendiaran saset tan prama sukot ya. Nirdon haji madue ukut yang. Nah yen keto yang. Ayen keto jenyat ceningi kenuku dan bapo. Batin ceningi keneraman ceningi. Alih aden ceningi nih. Tuturi lampah aden ceningi jabo keni raksasa. Wih jengah. Ke walau pepesan bapo deh ken cening. Yen kanti cening ketemu keni raksasa sida cening kematian. Mati ku aden ceningi. Hidup aden ceningi. Sida apa mulih arep kening bapo. Yen sing kanti bakat cening ne dosan cening melipatang ngenyek tanah pelekatan cening ini. Pak yang kene jono mati yang raksasa malu. Jangan mati raksasa. Supo mati raksasa malu aja ada yang mulai. Raksasa sing mati. Hah? Ya raksasa sing mati. Sing mati. Iya. Yen sing mati raksasa ci mati ancang. Ya, beli haji. Bang yang kiciang. Nirdon dados pupurusan iki enten sida nyewelan. Apen kengken gedek pasang bapo kengken nyet bapone nu bapo sayang ken panak maka dado. Berjalan cening. Bapo ngasti tiang uli di pondok. Pang sida rahayu. Sida lapdo perjalanan cening. Tan mau bekal nih keje. Doang bekal. Kalah sih kayak mulai bekal tawah. Usah ada dagang. Jalan. Lurus. Woi, yang nahan kayu nih mangkin. Mantan ratu elin luas ngalih hiburan. Metajan. Mangkin ido yari rah. Pakai dijual. Hei, iring. Ceninga. Nebo nekat di tengah alas. Oh, ini nih. Nabi tuh. Aduh. Guguk Nabi nih kok. Ini apa tuh? Punya raksasa nih. Wah, nih jama getak. Di tengah halasnya punya kayu pak. Punya kayu gede-gede mau kosot aja tipanya kerat. Oh. Kalian siapa nih getak? Kayu gede. Mau kosot. Wah. Enten punya kayu. Ada punya raksasa. Masalah ini. Ayo. Woi. Ayo. Foto. Tapi punya guguk tuh. Ayo nen. Guguk. Yuk. Nabi itu Nabi. Apa? Ayo. Mana kali? Baik. Aduh. Ada naseng yo memunyi. Makin puniki jaran raksasa aduh. Giring latih tuh. Ini ngapa tali sih? Kengkeng caranya jadi. Atur pun nambah lagi. Dikit-dikit. Benjap bawa mencelap. Mencelap gitu. Dang. Oke, so, Segini. si tukang kedang. Oke. Ayo, sasu, main. Oh, ngoyong nih. Ngoyong nih. Kedadang.